tuane pragat kerohanian, pergaulane aneh kedewan-dewan, dedarane umbi teken don-donan, aneh paling keren hobine kerauhan. Ulian benguping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekam, ia ngorahang ulian ama beregan. Ulian benuping nanging ortane lebihan, entega sebeng cara betain kesuargan, koleksi foto betarelan rerajahan, modal pongah pangman pengakuan, melacak kebatinan, pelih agulikan, yen sing stres pasti buduh-buduhan. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan. Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. Sira uyang-uyangan sing ngidang maya bulanan, orang ngetiang kesisipan di kawitan. Warung sepi pelanggan, omsete medik-medikan, warung ekone pasti misi tetaneman. Ulian telat makan, nasa melambung tiang menekang, ia ngorahang ulian ama beregan.
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas lima jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya panah pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo, kain beli sengalo. Hujanan belusan, panas 5 jemu. Liseng kalmelo, diapen kain beli toyo. Kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agak ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
nehe jani mesai ngalahang natruna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal konde kudang tiban jani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen subebu kekene sing ngidang ngurupen pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang meseselan ulian nuwutin demen aket prutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane tempuang timpal Oke nah, ajak dalam malam bangsat Kim. Pak! Wah, kalau nggak ada ada lemah nih, Bro. Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih.
Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen cuma putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma beken tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. Biastun kuya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan. Aneh patuh mekejang makin rasayang, aget yang nungidang makan. Ampurayang makin luput gen kewajiban. Ampurayang besengidang meulehan, yen pak lukuh pangkiang ngaur kewajiban. Tiang nyerah bias tempat kita jaminan. 예, 기분 자기 utang. Kondeng di tengah ya, boleh kita jalan ya. Namanya tadi. Belum hati dia. Ah, bakal utang itu. Belum hati bisa bayar utang nih kengken nih. Belum hati sih buka pintu nih kengken sih bayar utang pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang abang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja pak, yang berusaha yang becek dije mulahan sing sani dang pak. Ampura saja malu. Bayar nang pak. Buang pak, buang. Mengengken utang kan pak. Buang pak, kayang ini bayar, kayang ini bayar. Saya engken pak. Engken niki diputihkan niki. Mani Kayang ini urusan. Depan, kayaknya utangnya supaya bayar. Jalan mani Kayang ini urusan bang.
ide dane sareng sinamyan boya tiangai kegaduhan niki gending wantah angin hiburan boya menyudutkan perorangan. Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkapan Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi foto seksi cara nak promosi nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkapan Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk metiktokan Pindah nak selingkuh mangkapan Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok
Kudyang tusing si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng. Adik keluarga bangsawan lakar kejodohan, iraga kelseng mencangkepan. Yen linawang lakar kekene berjalan tresnane. Yang dadi beli milih adenan beli mati, yang mepisah ngajak adik. Kuliang kasta iraga yani tu sing jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tandem, apang tu sing adi antaka tutin subah kena rama. Kekene berjalan tresnane, yang dadi beli milih adenan beli mati, yang mepisah ngajak adik. Kuliang kasta iraga yani tu sing jodoh, peraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tandem, apang tu sing adi antaka tutin subah kena rama. Kuliang kasta iraga yani tu sing jodoh, reraman adi sing rela adi nyerah. Jaston lega sing lega tresnane jani tandem, apang tu sing adi antaka tutin subah kena rama. Melahang malu melajah pangsa kentawan
peteng lemah pang tu sing elah pang tu sing campah pang tu sing paling carleak ojog lemah sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu merasa genep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekale skala melahan mandra belikat bicara pangsingkan di pesu berduka bani negat di pengulung setre ngundang sekale skala melahan mantra belikat bicara pangsingkan di pesu berduka segenep nawang sastra adungang malu dadi kelawan dise angtu sing ngajuere nguncarang japa mantra pang sing ngalih petara nemu kale pang sing ulian pepelajaran anggun ajuma-juma mekade dadi buduk-budungan pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekale skala melahan mantra belikat bicara pangsingkan di pesu berduka bani negat di pengulung setre ngundang sekale skala
pidan apa tagih kal belian ulian susuk uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen orang nanging jani gerit ulian keadaan jiwa dagang meronta besuk dadagan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian dema sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dadagan mobil nepidan sai-sai ngabewisatawan jani meririk di jalan ngabedagangan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian dema sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo jani nyak ajak medagang telu kesebut lu nak ngekejang padu pidan nyetil magai di kantoran jani dekil uyak meapian dema sesalan dua pangidang bertahan dumadak je ekonomi nebuin normal lan ke salon pulang buin perawatan
suarga sukene tanpa wali duka yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari kone disubane raga mati kone neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan ketutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamata neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka dongos atmane mesiksa yen iraga cora di mercepada durjana dursila aneluh nerang jana kone yen bangke ditu mesiksa nak nyatwayang nak ngortang nanging tu sing pasti ada nawan ketutur ketuturan nanging tu sing ada nak buktian apa nengai raga ne jani merasa bahagia sujatene antum madan suarga kancane ngai lara hidup di mercepada ento masih subamata neraka tan bina yang kadi anake memitra ngale demen suargane akebyutan nanging sayang sengko kejani ketara itu lantas nyumung rasa yang neraka
Rasa tambang bati semetinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep sing pati rumu beliken ragan adi di pesirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng takal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku panglima nyembanga cepang pemargen adine mogi adi pole genane becek katrima ring sisen hidayan pramakawi Magesonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anake budo blingalingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurep sing pati rumu beliken ragan adi di pesirafane beli nyangkuten ayon adi neseng tayen nunggu adi dugase maurep nyama brayane makajangaleng takal nyirama layon nadi belilan kanake nyaku panglima
sing Hidayah Pramekawi. Man pidan mulih man ngudek kapah gati tepuk melalina kenyoman mulih to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan. Ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikengkene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa ulian ngepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene meplincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan
Mani meme mati singkal mebekel warisan. Mani meme mati tua mebekel batu nisan. Mani meme mati tua kompor nemragatan. Saudara, seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Lo kapain malu ketemu lo, apa buen macumbu rayu. Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kanguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan. Dengan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Lo kanguang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langkapahin di kamari, jungklang jungkling. Kena he covid ne bakat keliden, payu positif beleng. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli kuangan. Dengan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, gegen undang mantan. Anten jalanan bekejang undang, camate undang, patine undang, gubernur undang,
presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan. Jero balian tiang tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayan. Tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawan dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebai sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar kena hepatitis takonang di Bali ye kone amat bebai sekale ni skale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakadu meroban masih takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone
selamane kal ngidang kebang hubungan terlarang beli jadi beli ada nengelahang adi sampunlah pasangan raga dua dipertemukan nanging sing saling gelahan setondene sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston binawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati. Sakit nilaka sayang ade nang mangkin jumunin ang sapang biaston liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan adi harus ngidang move on ngengsapang dewek beli biaston binawang adi nu sayang beli harus masih move on ngengsapang ragan adi biaston sebet kerasayang suksema adi sampun singgah ngiasen atin beline kal simpan beli cerita manis niki kal aba beli ganti beli mati.
sanding aja adi dewek nista tu sing ngelahar tebrana sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian beramang tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu sing sanggup kalma palas adi sadesik sigan sasa sirap ditangkap beline boya aja beli tu sing tresna kapining ragan nadi nanging ulian ramah tuara lega ken beli kadenang beli mati lesang raga ya daston beli sing sanggup ngengsapang nanging bali lakar matilan mogi jaragan adi si nemu bahagia ngajak pilihan reraman adine boya aja beli angsapkan janjine nyayangin nadingan tos mati karena kentohang beli ya dia igodogan kedenan kena nagenya dingin lembu maksa yang iba beli kau kena bayar
mobil mewah di jalanan. Nake ngaden nengelasing tain kuangan. Makane di restoran, hidup sing ada beban, sing tawang kidat nih bemepudutan. Mulian ento dekan di mekengan, adet lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ento dekan di mekengan, aget lacur mekejang sube peduman. Yen dadi tutagi mekejang dot anake sugih. Yen dadi tunas mekejang nolak dadi nak tiwas. Intine jani seger gen tunas, demasik engsap nuna sugih abedik. Yen dadi karyawan penyakit 2 bulenan, uyah jahe jemakang dogo sokang, pasti yelakar ilang. Yen dadi pebisnis penyakit ne kritis-kritis, ngubar dokter ngubar balian, pemicune 2 penyakit bulanan. Negang bedik penyakit ne masih cenik, negang gede penyakit ne sakit gede. Ulun padu kaya manan semahi, moga sida mangko lak karya lang pati.
Laksamo Tunok lan laku Ane nagih sing mepilih wireh dikenehi pamrih Ane campah ketepak ngaya bani nolak pasti kalbenya Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muda berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Kuno belok ke walau serado lampak Lampak Mungkin sueco kelawan pak Mangkiunang oh kita menadi jan pangun mandi Mengaran sang sangkul putih Yen bergaul di sekala liung ngelahnya mebraya Yen bergaul di niskala budak kala ngupingin kaden betara Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Jastun duak memantra konden karuan demenin betara Nesu jadi kesenengan boyo ulian miring pikayunan Apa sujati ne tolik muka berat ne jani alih Mekejang orang man pewisik ajaknya mepayu saling dengkit Sugilan tuara ento karman iraga demen sing demen tetep terima yen dadi ide mekejang aja suge apang tu sing ada nak sedih Ruabineda serta medampingan ada beten ada neduran mangdene imbang
hang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Hang jani titipan ida yang widi dua karma arte iraga yen iraga demen ngai nang nak bahagia iraga pasti milo bahagia yen nak tuara sibuk ngitungan jakan ben mani aneh ngelalebian iring hitungan dija berbagi iring mangken nanam karma tulungin nak tuara yen daman ngamangi ide sang yang widi pasti ngicen lebih yen daman nulungin nak singalah tabungan iraga nambah tabungan karma aneh melah astung kara hidup peluang yang demen mata tulung ne tulungin doa ne pasti luang. Rengin pemargi ngiring berbagi saking dasar hati lan mangahi tulus sarang mapupul sangkaning
sedang memergi. Pesisir angin ring perbukitan, kerasa ngampang kenyele ilang, tan kerasa sampun galahing mejan, katibane mangkin ring tatujonan. Kebatang rasa pemargine yak siang unuke puniki, kan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, Seurip nih kerasa petang, wentene lumpuh dan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan, Wentana ale bagai masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mando ipon sami memanggil rahayu. Kebatang rasa pemargine yak siang uluke puniki, kan kerasa ngetelye peninggalane, sesak rasa tan sida nyiratan. Wentene buta dan nyidang nyingakin, seurip nih kerasa petang, wentene lumpuh dan nyidang memargi. sawai-wai telah ring pesirapan, Wentana ale bagai masa sekolah, ya harus magai ngawan tuh keluarga. Duh yang wini punapi puniki, duh yang wini ijening pemargi, mando ipon sami memanggil rahayu.
sejati sangat tresnain tiang. Nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine, ulian pelih tiang abade ilo megaten tresna. Nadi jani dadi ampan, sakit hatin beline ipidan. Tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian, ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu, tresnane harapan. Jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli. Nejani sapi buena sayang beli kerasetan si teadi ngampuran dewek beli nyakitin adi. Dadi ampan, sakit hatin beline ipidan. Tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian, ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu, tresnane harapan. Nejani adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan beli. Nejani sapi buina sayang beli kerasetan si keadi ngampuran dewek beli nyakitin adi. Jadi adi masih milu ninggalin di subane adi nawang uno tresnan